Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channelnya Rashitube HD. Nah, di video kali ini kita akan berburu mainan lagi nih teman-teman. Wah, berhubungan lagi hujan, kita akan berburu mainan lagi di kandang ayam nih teman-teman. Wah, kira-kira dapat mainan apa aja ya teman-teman? Kita bawa ini aja nih teman-teman. Yuk kita langsung mulai berburu mainannya nih teman-teman. Wah, kira-kira mainan apa aja? Wah, ada apa nih, mainan apa nih teman-teman? Wah, ada Ultraman. Wah, ada Ultraman nih. Langsung saja taruh di sini teman-teman. Wah, ada apa ini? Iron Man. Wah, dan ada Captain America nih teman-teman. Wow, banyak nih mainannya teman-teman. Wah, kira-kira ada mainan apa lagi teman-teman? Wah, di sini banyak tumpukan aqua gelas nih teman-teman. Wah, ada mainan Pop-It nih teman-teman ternyata. Wah, kita langsung saja ambil nih teman-teman. Ada Pop-It nanas, ada Pop-It mobil, ada Pop-It unicorn, dan ada Pop-It Among Us teman-teman. Wah, kita langsung masukkan ke sini lagi teman-teman. Wow, banyak mainannya. Wah, kira-kira dapat mainan apa lagi nih teman-teman? Wah, ada mobil balap teman-teman. Wow, ada mobil balap warna merah nih. Brum brum. Wow, bagus nih. Taruh langsung sini aja teman-teman. Wah, kira-kira dapat mainan apa lagi nih? Wah, ada mainan apa nih teman-teman? Wah, ada ondel-ondel ternyata nih teman-teman. Wah, ondel-ondel di kandang ayam. Lagi ngapain kamu ondel-ondel? Wah, kita langsung saja ambil nih teman-teman. Ada ondel-ondel merah yang perempuannya ini, sama ondel-ondel warna merah yang lakinya nih. Wah, kita langsung saja taruh di sini teman-teman. Wow, banyak juga untuk mainan hari ini teman-teman. Wah, kita langsung saja ambil nih. Wah, kita coba taruh di sini teman-teman. Wah, wow, mainannya banyak teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Saksikan terus video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton.